مرحبا جوارا گودارین هیجاون بخیر هاتن پودکستا دما باران. دو برنامه دنده من گوت بوش کرما خواه یک خیره خوش بود دست بیک ناور و داویا برنامه قیده کجمرا چه بکه و بشینه. حواله که قیده دنگی خواه چه کریه و شیان دیه ازی پرکی خوش بو من گواله ایدی و برنامه خوشتر ببه و بگیجه فرماته که جدی من گوه دنگی و انرژیه که بده من و پودکست ها من گشتر ببه فکر و هیوی من اف بون ایجا من دنگی کوه چیان دیه گوداری کر همو هیوی من شکستن و ساد بیجه دما بورون دست بیده که نه بورون باران باران نه لازمه حیرت دنگ منگ نشینن دما بورون دکم کچیه یاو بنیره از ناویت نابیجم ناخوازم مروا بهت کینم و کیمانیا وان روی وان بخم مقاشو لیستک وانه لی دیکشوناوی خرابه یا جی حنکی خواب مدکه من باش به مسئله فهم نکر دما بورون از جناب خواب پر عاجزم یا راستی کسی امکن نکارن ناوی من راست تلفظ بکن از جوان عاجزم هنه که بارکی گراندن سر پشتا و حرفا ری باران براین هنه که زور بدنه که وی بیجن براین هی برو کمان براین کسی کن کارن حرفا ری بخوین از جوان قد حزناکم جدی ولا کو بیجن ر او دنگی یه دردخن حواله که من زارکواتی هبو دبستانی او جی جوان کسان بو دگوته بایان نابی ناشیشن لاین بایان باباندر هواتی هم البت زیده دوام نکر و سدم جی ابو کم کس هنه که نابی من خوش بلیو دکن وکی باران وسا خوش تبیشن که مرد خوازه سبه حتی یواره جوان ببهیسه دنگی وی باران لیوکو من گوته هجمارا وان گلکی کیمه از جوان آلمان انجی حزناکم او جی همو رین خواه وک غید خوینن جدی ولا که بیشن باران دبیشنه باغان ناین نه باغان دبیجم نابیجم تفیدتنه نکارم بیجن ره باغان هنه که زور بدنه وی بیجنه بوغه برحتی دکارن بیجنه بوغه لی نکارن بیجن باران او آلمان چه کومیکنی او ده فرانسی ده جی ره دنگی غه در تخه لی زمان فرانسی باران چوا با آویره دبه گوداری بکن مسیو باغان وی جو سوی باران tu parles français oui je parle français ça va و بهیت چوا باران بر ببای فرانسی کت و چم چونه ناوی من دیسا باشه هن ناو هنه و او یک جار نابن مثلا لباشور ناوی سامان هه و لکرا داتینن ده ترکی ده تی معنی کایه سامان لکویه سامان لسامان لغیه ناوی که دن جهه دیسا او جی خودی پروبلمه دانا اره دانا ده ترکی ده معنی وی زیده تر لمیرات لی او ناو لباشور کردستان ناو کچکانه کچکین باشوریان جی هنه که قلون اویم که ناو وان دانا بن گرک قط به ترکان را حوالتیه نکن پاشه و جرا بیجن او ماشالله دانا گیبیسین از ناو خواه و ناو وان ددمه برهف درد وان گرانتره لگوری درد من لجم جنراسیونا دی و باوی من کچکین خورد هیجانه
keçik zayıf be bêkêr û feqîr e. Loma jî keçikên şîşko her tim qîmetê dîtin. Di derbarê vêya de ez ji were bîranîneke xwe bêjim. Carekî diya min gote min ji te re keçikek dîtiye. Tu dibêjî qey li erdê tiştekî dîtiye ne wisa? Min got telkûdî te kî ye? Dest bi pesendayîniya wê da. Qîzik wer baş e, wisa maqûl e, filan e, bêvan e, yeka çê ye, dirêj e, xurt e, aha di vî deriyê de derbas nabe. Min got hop li wê derê bisekine. Te çiye ji min re yeka obez dîtiye? Got obezê çi îja? Min got ma te negote di vî deriyê de derbas nabe. Em ê dîwar xerab bikin wê ji malê derbixin. Em têra xwe keniyan û ji wê rojê vir de dejin berdaye û li kesê nagare. Li Amerîka tiştê wisa çê dibin, dîwar xera dikin û bi vîn çê wan obêzên qelew ji malê derdixin û dibine nexweşxaneyê. Em dîsa vegerin ser meseleyê xwe ya navan, li Endonezyayê navê Nûrî heye û li keçikan datî. Geroka Endonezyayê Nûrî xanim. Dîsa navê bajarekî wan Bêkasî ye. Aniha hûn ê bêjin qey bajar bêkesî maye, lê na, bajar tije ye. İhtimal heye ku ew nav bi Kurdî be ji ber ku di dema Selaheddînê Eyyûbî şêx û melayên Kurd dînê İslamî birine Endonezyayê û dibêjin mezhebê wan jî Şafî ye, rast yan derew ez baş nizanim, lê min wisa bihîst. Hin navên biyaniyan hene ku li Kurdî nayên. Kurd hene ku navê xerîban zarokên xwe dikin, lê bihîstina wan bi min xerîb tê. Mesela navê Carlos. Em bicerbînin hela çawa dibêje. Carlos, Carlos, Carloso, Carlosico, Kuro Carlos. Ji bo keçikan em Beatrice'ê bicerbînin. Beatrice, lê Beatrice, Beatrice lê. Ez nizanim vêya li kê çûye. Qey li kûçikê xalê xwe çi ye? Erê wala aynı Antonio. Antonio jî wek wê poz dirêj e. Em hinekî jî asta wan daxînin xwarê û bi çêr û dijmînan bi xeberan em wan hinekî bi jêr ve kaş bikin. Beatrice keçkokê kadê li kadiya te? Nizanim mama. İja dibêje mama. Ka berazê bavê te? Dert çûye ber golika. Nav li zarokan tesîreke mezin dikin. Mesela min di jiyana xwe de qet sîwan bi kar nehaniye. Baranekî giran jî bibare ez şemsiyê bi kar nayînim. Ji ber vê sedemê dema ku hûn nav li zarokên xwe bikin, baş bifikirin. Lêhûr bibin û hêna nav bi rehetê li wan bikin. Nav wek etîketan li mervan dizeliqin. Li wan zarokan bi taybetî. Dema ku navekî li zarokên xwe bikin, hûn jê re dibêjin ew kes bibe wî kesê. Yan jî bibe ewî tiştê û ev dibe ku barekî giran ser pişta wî çê bike. Îja hin nav hene ku zarok dibin wan de eciqin û dipelixin. Wan navên giran û li wan nekin çêtir e. Bila bi Kurdî be û sivik bin çêtir e. Ji ber ku di Kurdî de navên giran zêde jî tune ne, piraniya wan jî sivikin û ji xwezayê tên. Lê navekî heye ez ê wî ji were aniha bêjim. Brûsk ne ji wan navê sivik e. Min brûskekê naz kir, ez ê ji were behsayî bikim. Navê kurkekî û navê wî bi rastî jî pir baş lê hatibû. Eynî wek brûsk bû.
یەکە فەلاکەت بوو یەمان بوو و جڵقەتیم بوو لێ هەربەت نەدیم بوو یعنی وەک دینێکی تعریف نەکەم جۆرە di mîtosa Skandinaviyan de xwedawendê brûskê heye û navê wî jî Thor e. Thor ew kes e ku erd û ezmanan dihejîne bi brûskên xwe mala xera dike, erdê xul dike, daran dişewitîne, ew kes e. Îja ewî Thorê li ber vî brûskê me gobela kiriye. Pir nerhet bû. Ez dikarim ji bo vê yekê dema ku hûn nav li zarokan dikin baş bikirine dixwazim wêya bêjim û ez vêya jî bêjim navê ku bi Kurdî hûn zarokên xwe dikin çi qasa xirab be jî ji navên Erebî, Farsî û Tirkî 100 qatî çêtir e. Em hatin dawiya bernameya xwe me îro jî xweş gey kir ha. Heta bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bi xatirê we serseran serçavan. قسم بومان گواران جزاردا قسم بومان گواران جزاردا دوری تو بومن نهر آخو داردا دوری تو بومن نهر آخو داردا بارم barananım sermiki بارم barananım sermiki lencolara kavledillar mikir lencolara kavledillar mikir أترسم بمرم لمدور ولاتا أترسم بمرم لمدور ولاتا دل پر لكيدو فواتا دل پر لكيدو فواتا بارم barananım nem termiki بارم barananım lencolara kavledillar mikir lencolara kavledillar